Čokoladu i puter rastopite u sudena pari i ostavite da se prohladi. Umutite jaja sa šećerom i dodajte otopljenu čokoladu i puter te još miksajte. Potom sipajte na izmenično mleko i mešavinu mlevene plazme i brašna sa praškom za pecivo. Neprekidno mutite mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Papirne korpice postavite u otvore kalupa za mafine, pa rasporedite smesu pazeći da ih ne prepunite. Peci u zagrejanoj redini do 200 stepeni.